turakatubwira ko hariya mu kibaya cya Rusizi kuba hari abantu bashobora kuba bamaze kwinjira nyuma y'uko imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abandi basigaye bagiye batandukanye bazanywe muri iki kibaya kugira ngo yenda byibuze bizageze tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu aho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizihiza ubwigenge, yenda byibuze bafite wenda umujyi umwe hagati ya Bukavu ndetse na Goma. Andi makuru akambwira ko hari abasirikare bagiye kuzakatingirwa mu kibaya cya Rusizi bagafatwa, abandi bagashobora kwiroha mu mugezi wa Rusizi bagatemba. Ni benshi umubare wabo. Mwaramukanye amahoro bakunzi ba Macacari Official, tugarukanye n'ubundi muri iki gitondo cya tariki 6 ari nako tubifuriza isabato nziza abakunzi n'ubundi bacu mugenda mu by'ukuri mutuba hafi mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi kundi. Turagarutse rero kuri izi tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 eshatu kabisa, tayari tugarukanye amakuru agiye atandukanye. Ni amakuru abavugwa muri aka karere duturiye na karere k'ibiyaga bigari, aho tugaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike, tukababwira uko situation ziba zimeze. Amakuru yaramutse rero na makuru agaragaza uruntu muri Plaine de la Ruzizi, aho amakuru agaragaza ko ahangaha hashobora kuza guturika ikintu kidasanzwe cy'imirwano ndetse ngo kikaba gishobora gushyira mu kaga Plaine de la Ruzizi, ni nako kandi gishobora gushyira mu kaga umujyi wa Uvira, ni nako kandi hejuru mu misozi ya Minembwe imirwano ikomeje. Ni imirwano yakomeje ku munsi w'ejo ndetse n'ubu ngubu magingo yanga y'imirwano ikaba ikiri kwabira, kabivuga ko rero nubwo MRDP twirwaneho AFC mu 23 bacyubahiriza mu by'ukuri amasezerano yo basinyiye, bishobora kuza kurangira badashoboye kwihangana. Ibi rero ni ibyagaragajwe na bamwe mu bayobozi ba MRDP twirwaneho, bakavuga bati ubundi turamanuka tukagera Kirungwa twongera tugasubira inyuma, atari kwibigibi ntabwo ariko bigomba guhora. Ati umunota wari we wose mushobora kubona atumanutse. Turabigarukaho tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uru runtu iyi bombori hano muri Plaine umujyi wa Uvira ndetse na coalition ubwawe yatangiye mu by'ukuri ngo kubona ibimenyetso bigaragaza ko umujyi wa Uvira ushobora guterwa. Bagendeye kuki? Aturaje tugende tubiva imuzi n'imuzingo. Amakuru dufite kugeza amagingo yangaya nyuma y'uko umugabo bita Luboya Kashama Johnny, uyu mugabo ni guverineri wa province ya Ituri ariko wamaze gusimburwa, sinzi ukuntu nangiye kumwita ngiye kumwita ngo nyakwigendera nyakwigendera. Uyu mugabo rero hari amakuru avuga ko ibintu bye yatangiye kubishyira ku soko, aho amakuru avuga ko yatangiriye ku nzu ye iri Kampala yari amaze kugura nyuma y'uko yari ku buyobozi. Amakuru za societe civile zikomeje kumwamaganira kure, zivuga ko n'ibyo yaguze yabiguze mu buryo butemewe bunyuranyije n'amategeko, bakabahamagarira ikitwa Inspection Générale des Finances ngo kugenzura neza cyane ngo ibi bintu ntabigurishe. Turabigarukaho. Ni nako kandi mu mujyi wa Uvira hari amasasu menshi, abaturage bagiye batandukanye muri territoire ya Walikale mu duce tugeze muri 6 bahunze ibyabo. Turagenda tubigarukaho. Ni nako kandi turi bujye tugenda tureba gake gake. Umwana w'imyaka 13 yishwe ahangaha ni muri Beni. Uyu mwana igitangaje nsuko yishwe kuko hano hicwa abantu benshi, ngo nuko yishwe nawe ari hafi kwivugana abagizi ba nabi bari baje kwica umubyeyi wiwe. Turabigarukaho. Uyu mugabo rero Luboya turongera tunamukomozeho kenshi kuko haravugwa byinshi. Biravugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ishobora kuba yubahirije ibyo Muhozi yasabye Tshisekedi akunze kwita grafrere wiwe. Turabigarukaho turebe ko uyu mugabo koko ngo ashobora kuza gushumbushwa habwa Etat Major General, ariko iki ni icyambaye ubusa. Uburundi bwahamagaje ambasaderi wabwo mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma yo kwakira Louise Mushiki wabo ndetse bakagira ibyo baganira. Turabikomozaho. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziba ari Leta ziyunze z'Abarabu, Emirates Arabini yamaze kuba ivuga ko nta visa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwemerwa. Turabikomozaho. U Rwanda rwagize icyo rusubiza
ku makuru yatangajwe na Marc Rubio, turabigarukaho ndetse n'aba bagabo n'uyu mugabo urimo Masad Boulos. Aba bagabo rero usanga bibasirwa, turagaruka kuri iyi ngingo, ariko kandi tubararekere n'amakuru yacu araza kuba ari imbere, kuko turagenda dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Munyemerere munkandire subscribe nyamuneka, hanyuma tubabwire ibigezweho. Ni nako situation drone zacu ziba zigenda zitwoherereza amakuru umunota ku wundi. Ushobora kuvuga uti hangaha ese muri Masisi bihagaze bite, nta mirwano irimo, ndaje mu by'ukuri amakuru ashobora kukugeraho ikiganiro kigeze hagati drone ikabira dusukumiye. Nuko bimeze, gusa report turi kuvana muri territoire ya Masisi ndetse no muri territoire ya Walikale iratubwira ko ari agahenge kaharamukiye, gusa ibyaha bihinduka umunota ku wundi. Nkunze kubabwira nti inkuru z'intambara ziba expire, zirasaza, zikazisaza mu minota mike zikanashingurwa. Bishatse kuvuga ko nukuvuga ngo aka kanya nshobora kuba ndi kukubwira ibi ngibi, nkaza kugaruka mu wundi mwanya nkubwira ibindi, ibintu byamaze kuba ibindi. Niyo mpamvu rero akenshi tukunze kubabwira tuti nyamuneka ni ukwiyandikisha kugira ngo akantu kamwe ku kandi katazaka kagucika. Iyo kagucitse ujya kugaruka ibindi byarangiye kuvuga ati siko twari mperuka byari biraha byamaze kugera hano biti. Nuko nguko, niyo mpamvu ugomba gukurikira akantu kamwe ku kandi. Munyemerere rero aya makuru nyanzikire muri Plaine de la Ruzizi. Hari ikiganiro nakoze mu masaha ya nimugoroba ninjoro, bwari bwije cyane, babwira ni iyi Uvira uko byagenda uko ariko kose muraza kubona ikintu kiri buze guhinduka. Hari alerte ikomeye cyane iri muri Plaine de la Ruzizi yamaze kuba itangwa na leta ya Kinshasa. Twababwiye ko leta ya Kinshasa imaze iminsi irunda ingabo zayo, iri kuzirunda muri Plaine de la Ruzizi, izindi zizamuka mu by'ukuri ziva Kalemi ziza Baraka. Ingabo z'u Burundi zambuka umupaka zitaraversa ziza mu mujyi wa Uvira, ari nako zizamuka ziza muri Plaine de la Ruzizi. Tumaze iminsi tubabwira ko hariya hakunze gukubitira inkuba, ariho muri ririya shyamba ry'ikibira. Twabwira ko hari ahantu hamaze iminsi hategurirwa ibitero bikakaye, ndetse bivugwa ko bitagomba kwilimita selema kuri AFC mu 23, bigomba ku advancinga bigakomeza, bikaba bishobora no kwibasira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ku gihugu cy'u Rwanda twagiye tubabwira kenshi bavandimwe ba CNDD-FDD, tukababwira bati mucire birarura. Igihe M23 igiye bakubita ikabahambiriza, mukaba nayo ubwayo mutayishoboye, mukaza kuvuga muti mu igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare kimaze igihe kirekire cyiyubaka kandi gikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Rero ntekereza ko mwebwe kuza kwigeragera muzabaze n'abagiye babigerageza uko byagiye bigenda. Wenda iyo siyo ngingo dufite, ariko iyo ni imyiteguro mumazemo iminsi ndetse munashyigikiwe n'igihugu cy'Ububirigi. Ni ibintu bizwi ndetse bigaragarira buri wese, kabone nubwo waba udakurikira izi nkuru, ariko benshi murabizi umugambi wa CNDD-FDD na leta ya Kinshasa barabigaragaje. Yaba Nevi Kinshasa yarabivuze, vuga ati tugomba gufatanya n'urubyiruko rw'Abanyarwanda tukareba ukuntu twakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, yarabivuze. Chirombo we yavuze byinshi nakwirirwa nsubiramo, na magambo akakaye cyane yagiye avuga. Urumva umugambi wanyawo. Twagiye tubabwira trafike y'abasore bagiye bava za Zambia, za Namibia, za Mozambique, za South Africa, bagiye baza mu myitozo. Ibyo ngibyo murabizi. Hari abagiye bafatirwa ku rugamba bakavuga gahunda baba bafite, ibyo murabizi. Ariko noneho AFC mu 23 nayo ikimara kumenya irundwa ry'ingabo muri biriya bice, nayo yahise ishyiraho ikintu nshobora kwita barriere. Bigaragara ko moindre escarmouche igomba guhindukirira kuri M23. Ni moindre erreur mushobora gukometa muri Plaine de la Ruzizi, ubundi ibigomba kubabaho mu by'ukuri mukashobora kuzabiteruza cyangwa se kubizabiteruza amaboko abiri. Shobora kubagora cyane. Niyo mpamvu nababwiye muri ariya makuru ndababwira nti iyi Uvira bamaze iminsi bavuga ati mwayivuyemo kubera politike, kubera ibyahe. Nababwira ko iyi Uvira iraye kandi itiriwe. Wakurikira amagambo abavugwa na ba Rugabo, ba Mavugo n'abandi bagiye batandukanye, kavuga bati turarambiwe ibingibi, turambiwe kwirwanaho. Ati igihe kigeze kwirwanaho turabirambiwe, ahubwo dushobora kuba natwe tugiye gukora akantu.
abyumva. Wareba ukuntu bajya bashushubikanya ingabo bakazimanura cyane cyane mu ndondo ya Bijombo, muri groupe ya Bijombo, bakabamanura bakabageza hejuru ku musozi wa Kirungwa, bose ukabona bisutse mu mujyi wa Uvira, ukavuga uti se MRDP twirwanaho bamanutse bafite umugambi bahagararira hehe? Bajya bagera ahantu ushobora gufata imbunda ntoya cyangwa se ushobora gutera agakompora ukagatera ku muhanda kuri route nationale nimero ya 5. So adi ikindi mushobora kwibuka nuko iyi Plaine de la Ruzizi nubwo AFC mu 23 yayivuyemo ku muhanda, ariko yuzamutse gake ku rubariro rwayo, donc ku ntango za Haut Plateau usanga hose bahari, kumanuka bagukura muri utwo duce ni ibintu bimeze nko kugukonkobora, ibintu bikagenda mu buryo bworoshye cyane cyane ko bitandukanye nuko byari bimeze kera. Kuko ntabwo wigeze wumva intare za Sarambwe zigeze ziva Rubarika, ntabwo wigeze wumva intare za Sarambwe zigeze ziva mu misozi iyo hejuru za Remera. Urumva ko rero byanga bikunze uko byagenda. Nabonye FRDC yo yatangiye nayo gucenga bitewe n'ibyo imaze iminsi ikora, iravuga iti ya un mouvement de troupes suspects et signalé ngo plusieurs militaires de la coalition M23 bakongeraho bagashyiraho RDF ont quitté leur base située dans les anciennes installations de la MONUSCO à Kamanyola, direction actuelle Katogota. Appel à la vigilance. Hazi gusakuza rero akantu gake gusa kubona abasirikare section cyangwa se paratuni barimo barakora movement runaka, bahita bumva ibintu byakarishye, ati ibintu byakomeye, ati u Rwanda ariko bwoke byara ibirago biba byoroshye. Nuko situation zimeze rero. So mu Minembweho baracyabombarda, baracyagaba ibitero, ariko abasore ba MRDP twirwanaho kwihagararaho ndetse no kwirwanaho nicyo kintu mu by'ukuri bubakiyeho, bakomeje guhagarara gitware. Muri ibi bice rero reka duse n'ababivuyemo, twigarukire ku nkuru yo muri Ituri, tugaruke twerekeze muri Ituri turebe uko bimeze, dore ko Ituri naho uyu mugabo yagiye agaragara, uyu bita Luboya, agaragara avuga amagambo akakaye, kandi naho mwibuke ko hari aba revolutionnaire bivuga ko nabo bafatanyije na AFC M23, bari mu ihuriro rya AFC. Hariya muri Ituri hariyo bita CRP, Convention pour la Révolution Populaire yo kwa Thomas Lubanga. Babizi ko muri Ituri India Queen ari aherereye, cyangwa se Innocent Kayina, ndakeka muramuzi. Hariya rero naho na ahantu hatoroshe h'urugamba ruri, aho naho hari abaturage bagerwa mu gatebo kamwe n'abahangaha mu burasirazuba. Iyo ufashe nk'abaturage b'abahema bo muri Ituri, usanga bicwa umunsi kundi, bicwa n'abarendu bo mu mutwe wa Kodeko ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Rero ugasanga akababaro, donc akaga bafite nako abaturage bahanga mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi, ubwo ndavuga abanyamurenge ndetse nabo muri Noro, ugasanga mu by'ukuri birasane textuellement, dore ko hari ikintu FDLR yamaze kubashyiramo. Nkunze kumva yitwa Jules Murumba kivuga ngo empire himatutsi, yaba ari kugaragaza ngo no ngo ishaka ngo gufata ngo ibintu nk'ibyo ngibyo byo baba bari kuvuga bimaze n'igihe kirekire, ukabona ko ari ikintu kiri aho utyo kinjiye mu bantu bitewe n'ingenga bitekerezo mu by'ukuri iyenze ukwemera. So amakuru aravuga ko rero hariya muri kariya gace naho hari inkuru nasomye, titre igira iti Luganda revoque un gouverneur de la province en RDC, Chilombo traître. Ati kuwitwa Luboya bamaze kumurevoka, kuwitwa Luboya bamukuye ku buyobozi, ati ntabwo ari Kongo, ati Chilombo yagaragaje ubugambanyi bukomeye cyane, ati yumviye igihugu cya Uganda. Bagize bati l'est de la RDC sous tutelle ougandaise, l'affaire John Luboya secoue le pays alors qu'il avait réussi à pacifier la province de l'Ituri en plaçant les intérêts congolais au centre de son action. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Johnny Luboya, vient d'être brusquement limogé à la surprise générale. Un coup de théâtre le déclencheur, il aurait bloqué des intérêts ougandais. Mais la sentence n'a pas tardé. Un simple coup de fil du président Yoweri Museveni
à Félix Tshisekedi aurait suffi pour acter son remplacement et sa révocation sur les champs, une décision qui pose une question cruciale qui dirige réellement l'Est de la RDC. Chilombo est un traître, il ne travaille que pour les intérêts des étrangers. Ikibazo ati Ruboya ati kuba yakuweho ati nuko yabangamiye cyane inyungu za Uganda, ati noneho Tshisekedi nk'umuntu ukorera inyungu z'amahanga, ati ukorera inyungu z'amahanga, mukumve neza, ati yumviye Museveni atahita akuraho Ruboya. Hadiko ko Muhozi yari yavuze ati ngiye Ruboya nshaka kwavaho, ati Ruboya ati sinzi, ati c'est un criminel, ati niba ngombwa nzamufunga. Hano hepfo bakavuga bati rero Tshisekedi niba atari umugambane ashake poste nziza yahereza Ruboya Kashama Johnny. Iyo poste barimo barategura, barimo baravuga bati Ruboya nadahabwa eta majoro ntayo yahabwa, ntayo yabona, ntayo yahabwa. Yagiye abikekwa agiye kwicara cyo kimwe na ba Constant Makongba n'abandi bagiye batandukanye. Gusa igihari nuko mugomba kumenya ko uyu mugabo yamaze gusimbuzwa nkuko nabigarutse mu makuru yo ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro. Andi makuru mfite nuko uyu mugabo Ruboya, amakuru tugera tubwira ko ngo yatangiye kugurisha imitungo ye. Yatangiye kugurisha imitungo ye, ngo yatangiriye ku nzu ye iherereye i Kampala, akaba ariyo yagurishije, ngo kubera ko ari kugurisha ibintu byinshi yari amaze kugura aho yaragiriye kubiyoboza, arega kuyobora province hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane province birimo amabuye y'agaciro nka ziriya. Byanga bikunze icyo ushobora kumenya nuko uba umeze nka president w'igihugu, d'ailleurs buri president kuko ubuyoboye entité nini iruta ibihugu byinshi bya Afrika. Rero byanga bikunze igihe gito gusa uyiyoboye ugomba guhita uba umukire, kabona nubwo bagukorera agenzura ringana ari tugomba guhita uba umuherwe. Amakuru hari rero nuko yatangiye kugurisha ibintu bye, bakaba bahamagarira iyo bita IGF, Inspection Générale des Finances, ngo kugenzura, gukora ubugenzuzi mu byo ari kugurisha, ngo kuko byose yabisahuye igihugu. Ngayo nguko rero. Hanyuma hari inkuru mfite ahangaha ingezeho mu kanya, ni inkuru iri kugira iti de large convoi de camions militaires aurait commencé à traverser la frontière entre le Burundi et le Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, tandis que d'autres colonnes gouvernementales en provenance de l'ouest du pays se dirigent vers la région du Sud Kivu contrôlée par le M23. Ati de large convoi, ati amamodoka menshi yagaragaye yambuka umupaka ava mu gihugu cy'u Burundi yinjira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ati mu gihe abandi basirikare benshi bari guturuka mu burengerazuba bw'igihugu barimo barerekeza mu burasirazuba bw'igihugu, mu bice begera neza basatira ibice bikontororwa cyangwa se biyoborwa na AFC M23. Bishimangira bya bindi nababwiye byo kuba na M23 nayo hariya ku rubariro yamaze kuharanforsa, yamaze kuhakaza kugira ngo hatajegajega, ubundi bagakubita objectif murayizi, ngo yari yo kugeza mu kwezi le 30 juin, uyu munsi turi mu kwezi kwa gatandatu, kuzageza tariki 30 independance, bakayifeta le 30 juin, bakayifeta umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, ngo iyo migi yombi irimo leta. Ariko se ibyo bintu bizabahira nta cyangwa se byashoboka? Barimo barareba niba bishobora gukunda, ariko ni nabyo byatumye habaho inama nyinshi, ntabwo ngo bavuga amanama, inama nyinshi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko bikaba bigaragara ko nta na kimwe mu by'ukuri bashobora kuzageraho uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma indi nkuru mfite ubu ngubu mfite ahangaha ni u Rwanda rwamaze kuba mu by'ukuri rwashimye ubutumwa bwatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio, bugaragaza ko ruri mu murongo mwiza. Donc ubutumwa bwo Marco Rubio yavuze ngo u Rwanda ruri mu murongo mwiza
mwiza mu kubahiriza ibyo rusabwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bwana Rio, donc iyi minisiteri iyobowe na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, rivuga ko aya masezerano ashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu mizi yacyo. U Rwanda rwibukije ko amasezerano amasezerano atagerwaho byuzuye mu gihe yubahirizwa n'uruhande rumwe, rwerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR uteye inkeke umutekano warwo ndetse ukoresha drone mu kugaba ibitero ku basivile. Rwanda nirwo ruzubahiriza rwonyine harya amasezerano kwe kwa Amerika kweri Amerika yibonye mwiki Doko uzumva ko kubera ibuye aho ibuye rikubisa agomba koroha cyangwa se ubwo ni ibuye ry'agaciro mvuga ibuye egari faranga hanyuma bayepoza ibyo bumva bashaka bikorwe, ariko Kongo he no kuvuga ati yenda byibuze muhagarika izo drone murimo murabombarda ku baturage. Ntago bizakomeza muri ubu buryo. Hanyuma andi makuru mfite kugeza amagingo aya ngaya nuko igihugu cya Emirates Arab Unis cyamaze kuba gihagarika visa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta zose z'Abarabu ryamaze guhagarika visa nyuma ndetse y'ibindi bihugu bimwe na bimwe bitewe n'ikibazo ariko cya Ebola. Ntabwo ari ikindi kibazo cya diplomasi, ni ikibazo problème sanitaire. Hanyuma Uburundi, ndabona ambassadrice w'Uburundi mu Bufaransa yahamagajwe byihuse, yahamagajwe na guverinoma mu buryo bwihuse azasobanure ukuntu yakiriye Louise Mushikiwabo. Ni iminsi 2 gusa yarirangiye yakiriye Louise Mushikiwabo. Murabizi ko ari mariyamamariza kuyobora ku yindi manda ye, kuyobora francophonie cyangwa si OIF mu magambo ahinnye, Organisation Internationale de la Francophonie. Akaba yaramwakiriye bakaganira, akamuhereza inzandiko ziwe, ariko uyu mugore yahise ahamagazwa. Niba atakagombye kwakira, niba Burundi butari muri iyo organisation, ibyo byose urabona ko politike ya CNDD-FDD ni politiki ishingiye ku inzangano, kuvangura ndetse ibyo bintu ku mashyari, kandi ibyo bintu byanga bikunze bituma kiriya gihugu gihora ari icyanyuma, ari gikennye au niveau mondial. Murabizi ko ari ibihugu biri ku murongo wa nyuma, ntabwo ari munsi y'umurongo utukura, ubwo biri inyuma hasi. Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukabona ko ari uko nguko situation imeze. Hanyuma village cyangwa imidugudu igeze muri 6 biragaragara ko yamaze kuba abaturage bayo bari bahunze, twabibabwiye ku munsi w'ejo, ariko amakuru atugera atubwira ko bitewe n'umutekano wamaze kuba usa nkaho ugarutse, kubera ko urujya n'uruza hagati ya Agasheberi na Mungazi ubu ngubu nta kibazo, nta rusasu rurimo. Abaturage batangiye kongera gusubira mu byabo nyuma yuko bari bamaze iminsi baba mu mashyamba. Ngayo nguko rero, reka nse n'usubikiye ahangaha ya makuru, noneho nze kugaruka kuri update ziraba zigezweho mu kanya. Bararikire turaba turi hamwe na Clever Bemba, nibikunda niba inzira igiye neza aho ari kugera ahangaha, turaza tugaruka kuri situation ya Masisi uko bimeze, ariko tutibagiwe na Plaine de la Ruzizi. Hari amakuru ndimo ndakurura, hari amakuru mfite yuko hari abasirikare b'intare bamaze kuba binjira mu ibanga rikomeye, kandi bakaba bari mu bice bigiye bitandukanye, byoroheye cyane guhita mu by'ukuri bakatinga. Abasirikare benshi bakaba bashobora kuzafatirwa muri iki kibaya cya Rusizi. Ngayo nguko rero, mu by'ukuri tubashimire cyane, tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere mu kanya. Ciao ciao.